Good afternoon, everyone. Ninjani. Ngila duze nase Clearwater Mall Rhodoport and kunomunye umjida manhlezi ndlula la uhleze embulisa, so umjida wangikhona amshoma ekhanya umjida wangikhona uhlala somewhere ngaphansi kwaleli bridge, so mina mpake phambili kwaleli bridge ngifuna ukuyombona lo mjida ngimbuza ukuthi kwayenzakalani ukuthi egcine engene isimo sokuba ehlala ngaphansi kwebridge and everything. So mana ngihambe ngiyombona umjida wangikhona, ngimphathele ukudla la and i-mask. Angikho sure if unayo i-mask because manje corona yahlupha and everything, so ngizomphathela i-mask ngibone or i-situation yakhe enjani or if there's any way engikhona ukumnceda ngayo. Asambeni siyombona. Sawubona bhuti wami. Unjani? Igama lakho ubani bhuti wami? Commander wakuphi bhuti wami? So ngicela ungi-explainele bhuti wami, every time mangidlula la hlezi ungibulisa, usmayela, ngiyabona ukuthi izinto zakho azihambi kahle and everything. So ngicela ungi-explainele ukuthi kwayenzakalani ukuthi ungene kule simo lesi bhuti wami. Bhuti wami, ezinye izinto kwenzakala ukuthi angizange ngalalela kwesikhathi abazali bami abengikhuza. Ngicela ukungena entweni eziningi, ama-drugs benzayo, ngizange ngasalalela efike lawo. Kwenzeka ukuthi siphinde sijoyine into ezokuthi ezinenene ngamosha njalo abazali bami babulawa ngendaba yomgesi nabantu sebebuya bezodlala abazali. Yebo ucala ukuqhubeka futhi abantu family eyinye bengasakufuzi manje sikwesi. So that's why namanje ngisibulele isibili. But umuntu otshintshile manje. Angisenayo le nto manje into engenzayo ukuvuka ngimestarata ngicele R1, ngicele R2 ukuthi ngibuy something. Njengamanje bonke isikhathi bani ngizange ngangenezi uzamanzi. Ungawari bhuti wami, ngiphathele something la bhuti wami. Ngiphathele lokudla lokhu, ngiyakuphathela ngine-mask. Ngiyabona ngathi le yakuhlukulisa and futhi corona yahlupha bhuti wami, so angifuni ukuthi ushone bhuti wami. Ngikuzwela kakhulu bhuti wami, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu because into obhekane nayo asonto encane bhuti wami, yabona. So mina ngathanda nje ukuthi ube right, yazi ngifuna ukuthi ungi-explainele ukuthi vele ngicela uku-explainela nabanye abantu ukuthi bengayenzini, belalele benzeni because angeke besihandle isimo leso sihandlayo, asonto esimple eyenzakalayo bhuti wami. Mina ebantwini ngithi bafethu ngicela nimamele abazali benu and then yazi into e-right ne-wrong. Ningakhona ukungena endaweni enenge nikwazi ukusikhipha kuyo. Njengamanje angithandi ukuthi enye ingane iphile impilo efana neyabo. Angifuni ukubona enye ingane sihlale esitrateni. Ungakhali inhliziyo yami iba buhlungu nami. Ngicabanga ukuthi akusela muntu ozongibheka but yabona ngiyajabula ngoba kuchaza ukuthi nami ngisase ngabe sengigive up ngokela futhi ngakho ngiyakuzwa bhuti wami. Hayi yazini bhuti wami, sembonile ukuthi lapho uhlala kuphi. Mawulapha anytime ngizozama into engikhonayo, maybe ngakuzamela iplan because situation yakho ngiya-understand and ngiyabona ukuthi ingqondo yakho sitshintshile, awusanayo leya ngqondo yokuganga engingalaleli, uyenza ama-drugs, izinto ezinjalo bhuti wami. So mina into engizoyizama ngamandla wami wonke ukuthi ngincede because empilweni lapho kumele sincedane. Ma ungancedwi yimi uzoncedwa ubani? Abantu kumele besizane because singabantu abayi-one, uNkulunkulu uyi-one. So yabona, hayi ngiyabonga kakhulu bhuti wami, ngibonga wena kakhulu because nami usungibonisa impilo, nami usungibonisile ukuthi hamba kanjani nakanjani. So mina ngizozama ngazo zonke indlela ukuthi ngikuncedise. Ngiyabonga kakhulu nami. So nguye lo mjida
sesihlangane naye and ukhuluma izinto ezwakalayo because if ungalalela abazali empilweni angeke ufike nowhere yabona kumele ulalele abazali ne-advice abantu abakunikeza yona ma umuntu ekukhuza kusho ukuthi umuntu uyakuthanda so please keep that in mind people keep that in mind ngiyabonga kakhulu